Zdravo! Danas ću govoriti o 4 utakmice Hrvatske kupa. Prva utakmica između Gorić i Mladost Zdravo. Gorić je žrtvu postigla 48 minuta za razbij tesno kroz kaznu. Oni su postigli drugu i posljednji također u 70. trećem od odvotri igra. Drugi utrčanje bio da između Dinamo Zagreb i Beča Brda. Prvi zasežlej bio postignut samo u 3. minuti Dinamo Zagreb. Drugi postigao Beča Brdo u 33. minuti. Bila je 2-1 do 35 minut i kusri Beča Brda, ali Dinamo zabio u 47 minut da podbježuć u igri 3 igrali za između Rudara, Libine i Istre. Prvu zasežlej bio postignut samo u 7. minuti, dok je Istra ostala 1-0. 70 i 77 minuta setra i postaja kravat bila bez between. Varaždin i Lokomotiva Zagreb. Prvi sežlej je postignut u 17 minut Lokomotiv. To je bio 1-1 na ukočenom tehniku samo 22 minut. Ali Lokomotiva prvo vodsta samo 6 minuta kasnije vozažen za iznenađenje dozvolno se 3 minut nakon početka polovin kroz kaznu, ali Lokomotiva prenovila njokasvenju odlovu u 72. minutu.